Aznaqayning 21-ci Sandug'ash bolalar baqşası bazasında Tatar malayı Tatar qızı bəygisinin 3-nji etabı uzdı. Anda Aqtübə bistəsinin Solnuşka Biryoska Turgay, Aznaqayning Alluki, Bulak Urmanay һәм Tımıtıq avulları bolalar baqşalarından 7 konkursant qatnaşdı. Алар vizit kartçısında özləri bilen tanıştırdılar, sənqət bəygisində sənətlərin interaktiv oyunda bilimlərini күрсәттеләр. Татарстан, Сабанту или Тукай, Сейде, Жеги, Ватаны, Яктаныздар себе бақыттырсын, или безнен матур алтаны. Konkursantlar үшін мәртәбәле жюри бәяләде. Балқып, әлі өзіміздің милләтіміздің йылдызы болырдай, бүгінгі күнде балаларымыз бик көп, барысы да шошындайлар алар. Үткерген кішілерге, қатнашқан кішілерге, ijtimai ұйышмаларға, қызлар ұйышмаларына, барығызға да шын көңілдер рәхмәт. Менә шошында келгәчтә ничектер көңілгә шул хәтле рәхәтлек, бөтен негатив омтыла. Менә балаларга карагачтын битендә, алар битендә бүгінгі күндә шул хәтле шатлык иләшүчеләр генә. Менә шушларның кадерен белеп, киләчәктә матур итеп яшәргә насыйп булсын.